احنا ولاد الحرام. اللهم امين اللهم امين. الفرخ من ده النهارده مش عارفه ده ابو 120 ولا لا؟ ده ابو 120. لا ماشي 100 تجيلي بقى يا عسى. دي بكام وده بكام وده بكام؟ دي ب 90 جنيه وده ب 90 وده ب 90. فراخ اهي يا جماعه ب 90 جنيه اهي. والبيور بكام؟ ب 110. البيور الالماني الاصلي. تعرفوا الالماني ازاي؟ بيض ابيض ورجليه بيضه اهو. الفراخ النهارده مع محمد على قلب السوق اهوت، على قبل الكوبري بتاع السلخانه ب 125 وده ب 125 وده ب 125 وده برده ب 125 كله. والبرابر ب 125. الكيلو ب 125 مش الواحده. ب 65 النهارده الفرخ ده يا جماعه. ب 65 وده ب 55. انا بقول لك انت 55. لا ب 55 وده ب 65. صباحكم فل اهو. البطه بكام النهارده؟ البغال النهارده ب 90 اهو. بسم الله ما شاء الله. اما الشهرمان ده اهو ب 90 جنيه ب 60 جنيه 60 مع محمد على قلب الكوبري بتاع السلخانه. وده بتاع البط اهو بتاع الخضار. الكيلو في الدور الابيض ب 15 والاصفر ب 16 والغلي ب 15. صباحك فل. ربنا يرزقك يا رب. ويلا ربنا يرزقك ويرزقك. يعني البط النهارده 125 دهون مسكوف يا جماعه. والبط والديك الرومي ب 120 130 الروم النهارده في الكيلو. بسم الله ما شاء الله. البط النهارده ب 110 ده يا جماعه. النوع ده ب 110. الشهرمان ده اهو ده ب 110 ده. النوع ده ب 110. والبط السوداني النهارده بكام؟ البط السوداني اربعه. البط السوداني برضو ب 100 النهارده و25. ده ب 110. دي ب 90 جنيه كيلو 110 90 جنيه. البط النهارده ب 120 يا جماعه. السلام عليكم يا ام مروه. عامله ايه النهارده؟ يجعل صباحك رزق وهنا يا رب اللهم امين. اسعارك ايه في الفراخ البلد النهارده؟ ب 125 والبط 120. صباحك عسل. الفراخ ده النهارده يا جماعه ب 125 الكيلو ب 125 وده ب 125 برضو مع ام مروه. والفراخ البياض بكام؟ ب 90 جنيه الكيلو في الفراخ البياض. والبط النهارده السوداني مع ام مروه ب 125. البط النهارده مع ام مروه برضو ب 125. والحمام النهارده مع ام مروه بكام؟ 120. هو مش قادر من العربيه بتاع الليفت اللي عليه. البط النهارده يا جماعه ب 120 مسكوت. الوزه دي بكام؟ دي ب 550 متقله للباي. وري لها شكلها يا حاج. 550 ومتقله على وش بدا ايه يا جماعه؟ ما شاء الله. والبطه من دي بكام؟ دي ب 140. 140. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. والبط من ده؟ 180. الواحده ب 180 على بعضها يا جماعه 180. صباح الفل. امال البطتان الصغيره ازيك يا حجو؟ ليه تحكي السنه الجايه واكون معاك؟ قول يا رب احنا وانت والمسكين. اسعارك النهارده في الروميه العسل دي؟ البطه بكام؟ البطه ب 100 جنيه يا جماعه. والروميه برده ب 100. دي الرومي ده مشكل بصفر اهو. بسم الله ما شاء الله. والذكر السوداني النهارده الكيلو فيه ب 120. والوزه ده ب 520. والبطه من ده ايه ب 100 جنيه. قولي يا واشفي لك اخوك يا رب شفاء ما قبل لا ولا بعد اللهم امين. النهارده بكام كيلو؟ بكام؟ عايزه باظ. الكيلو ب 100. الكيلو في الانارب اهو ب 100 جنيه يا جماعه. اسعارك النهارده؟ ب 150. البط على بعضها ب 150 يا جماعه عشان هي نتاوي وشمردايه صح؟ اما البط الكبير في السودان ب 120. البطه من دي بكام؟ بكام يا ام الحمام؟ بكام؟ والله وكيل لا بطقك ولا بعرف حمام يتاكل. ب 150 الزغليه الحمام.
البطه من دي بكام؟ البطه من ده يا جماعه بيور ب 85 جنيه مش زي الهماعي. صباحك فوق ب 120. البطه السودان النهارده يا جماعه. والبطه الحلوه بتاعتك دي بكام؟ 55 سودانيه اهي يا جماعه. صباحك عسل ربنا يرزقك. البطه من دي بكام؟ صباح الخير الاول. صباح العسل. ب 100 جنيه ما شاء الله ما شاء الله. ب 100 جنيه ربنا يرزقك يا رب. والكتكوت ده ب 20. الكتكوت ده ب 20. والبطه ده بكام؟ ب 120. البطه على بعضها سوداني مش زي الهمه. والبطه الحلوه دي بكام؟ ب 40 جنيه. وفرخك الحلو ب 80. واللي جنب دوت برضه. والبطه الحلوه اللي عندك دي 55. يجع بيها اسعارك النهارده 90. والبطه الحلوه دي ودي ب 60. يجعل صباحك عسل ان شاء الله واستر الدنيا واخره. نيمي لي الشنطه بكام النهارده؟ 75. ربنا يرزقك يا رب اللهم امين. والبطه دي على بعضها بكام؟ 170. يجعل صباحكم رزق ورزقكم. البطه ب 55 جنيه اهو. والفرخ ب 60. ربنا يرزقك ويجعل صباحك رزق ان شاء الله. ربنا يستر بدنيا واخره ويجعل صباحك هادي ونادي يا رب ويديلك عيالك. فراخ هندي يا جماعه اهيت بس بالواحده. الواحده ب 300 جنيه على بعضها. ربنا يرزقك ويجعل صباحك عسل والرزق ان شاء الله. البطه من ده ب 70 اهي. والبط دي بكام برضو؟ دي 110 على بعضها يا جماعه. بط ابيض مش زي همه يعني. شويه رده شويه بطاطا شويه اي حاجه تحط له. البطاطا الوقت رخيصه. هاتوا واعلفوا الحوان جميع كل حاجه حلوه له. دي بكام يا عسل؟ بكام؟ ب 100. والرومي بكام؟ ها؟ الرومي ما اعرفش مش بتاعي والله. خلاص ماشي. بكام يا عسل؟ زغلله هي الزغلوله ب 60 ما شاء الله ما شاء الله. يعني جوز ب 120. وبطه اهو. البطه ب 80 وب 70 ما شاء الله. وبطه اهو. البطه ب 50. البطه ب 50 اهي ما شاء الله. عايزه ايه يا روحي؟ عايزه الزغلله هي عايزاكي سعيده ومستوره. اللهم امين. الزغلول بكام؟ الزغلول واحده ب 60. واحده ب 60. والحمام ده برضه ب 120. والدكوره البطه ب 120. والحمام ده ب 150. اللي انت عايزاه يا عمر اجيب لك. والبط المسكوفي ده اهو. قولي يا حاج. واحده ب 100. واحده ب 100. والحمام ب 120. حبيبتي يا روح. اسعارك ايه النهارده؟ دي كله ب 80. لا الفرخ ده بكام؟ دي ب 40. ب 40 الفراخ اهوت يا جماعه مش زي همها ما شاء الله. والبطه النهارده بيور ولا ايه؟ بيور البطه ب 80 جنيه. 80 جنيه. ب 75. كانت ب 80 عند الحاجه عطيه. الوقت عشان خاطري خليها ب 75 اهو والله يا جماعه. عند الحاجه عطيه على الموقف اهو. اهو بسم الله ما شاء الله اهو. ماشي يا حاجه عطيه. ودي برضه بكام؟ ودي ب 75 برضه. برضه ب 75. 75 برضه اهو ما شاء الله. مع الحاجه عطيه على قلب الكوبري يا جماعه بتاع السلخان. ماشي. وده بكام؟ وده ب 75 برضه. برضه التالت ده برضه ب 75 بيور. بيور. البق الابيض والرجلين البيض اهو يا جماعه بيور. عشان لو اي واحده عايزه تشتري يبقى البق ابيض والرجلين بيض. ماشي. الفراخ النهارده بكام؟ الكيلو النهارده ب 120 مع الحاجه عطيه اهو يا جماعه. ماشي يا حاجه عطيه. ماشي. وبرده كله ب 120. 120 اهو. 120 برده ماشي. اهو الفراخ برده اللي في القفص التاني ب 120 مع الحاجه عطيه اهو. ماشي. صباحك فل يا حاجه عطيه. ربنا يرزقك يا رب اللهم امين. واستر. تحيا مصر. وصباح الفل على مصر وجميع الدول العربيه اللهم امين. وانصر فلسطين يا رب اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. صباحك فل. ماشي. ب 80 جنيه اهو يا جماعه. البط دي نوع ايه؟ مسكوك ولا بلدي؟ بلدي شهرمان اهو. صباحك فل. يجعل صباحك عسل. كام؟ انت بتصور ليه؟ بصور. معايا الكبيره ده اهي. بكام دي الكبيره؟ دي بكام؟ ب 60 جنيه. ب 60 جنيه. والصغيره؟ ب 50. ب 50. اديك الهندي. دي ديك هندي يا جماعه. بكام دي؟ بكام؟ يا ب 400 جنيه. ب 400 جنيه يا جماعه على بعضه. والبتاع بسم الله ما شاء الله. قول له صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. صباحك عسل يا مصر. اللهم امين. اهي
الفراخ النهارده البلدي يا جماعه ب 120 و 110 مع التاجر ومع البيوت ب 110.